Projektor sam realizovala zajedno sa belgijskim umetnikom Wim Jansenom. Završen je 2017. godine i sada prvi put imamo priliku da ga prikažemo u Sloveniji, u Tobačnoj galeriji, a u saradnji sa Indigo festivalom i sa Kinodvorom povodom njihove godišnjice. Projektor smo u stvari realizovali u Srbiji. Sama produkcija se dešavala u Kovinu, u Livnici, a početna ideja je u stvari bila da se posmatra paralela između analognog filma, industrije u bivšoj Jugoslaviji, ali i ideološkog značaja ovog specifičnog projektora. U suštini je to kopija iskrenog projektora MP21 koji su proizvodili za vreme Jugoslavije, ali je on ujedno već kopija postojećeg nemačkog projektora Ernemann i to je upravo bilo i moguće uraditi nakon Drugog svetskog rata, pošto je Nemačka bila primorana da odustane, to jest da otvori svoje patente. S druge strane, produkcija projektora u Jugoslaviji je započela krajem 40-ih. Ovaj projektor je rađen nešto kasnije, prosto kao kasniji model. Značaj je bio, to jest proizvodnja projektora je počela upravo zbog te veze između filma i ideologije. Na neki način je bio adekvatan medijum za, s jedne strane, i promociju postojeće ideologije, ali na neki način i kontrareakciju na tu ideologiju, recimo, mislim, u filmu. Wim Jansen i ja smo uzeli postojeći projektor MP21 i u saradnji sa Livnicom, ali i sa kompanijom koja je održavala ove projektore od 60-ih pa do nedavno, u stvari, dok projektori nisu izašli iz upotrebe. Zajedno smo rastavili projektor na delove i zatim uradili kopiju već postojećeg originalnog projektora. Međutim, kopija je rađena u bronzi, a cela produkcija je trajala 8 meseci. Međutim, za nas je kao finalni cilj bio da ovaj projektor ne funkcioniše samo na nivou reprezentacije ili kao nekog čistog spomenika, već je bilo bitno da projektor zaista i funkcioniše. Ceo proces smo isto pratili i snimali na filmu, na 35 mm filmu. Film nije zaista kao uputstvo kako napraviti novi projektor, već naprotiv istražuje materijalnost filma, ali i materijalnost skulpture. Bronzu smo izabrali naravno zbog te direktne reference sa spomenikom, ali s druge strane bronza ima karakteristike slične kao i sama celuloidna traka. S jedne strane ima mogućnost da napravi perfektan negativ od koga se kasnije pravi pozitiv. Podjednako je trajna kao i celuloidna traka, ima tu jaku istrajnost materijala, a opet ima i snažno istorijsko značenje. U suštini projektor projektuje film o svom nastajanju i na neki način postaje autorefleksivna instalacija koja ne samo
ne posmatra samo svoje postojanje u sadašnjem trenutku, već reflektuje i na istoriju, ali takođe i na neku budućnost, ne samo medijuma, već i spomenika kao takvog. Inače, film traje 16 minuta i bit će projektovan na svakih sat vremena u Tobačnoj tokom trajanja izložbe.